شنوارێکی بفکرن کو دە حەمبێزە خۆ دە جێ دەدە تایبەتیین کو خودی عەمری 1000 ساڵانن. ژینگەهێکی بفکرن کو دە هەر گاوێن خۆ دە شۆپێن دەستپێکردنا شارستانیە لور دەردەکەون لە پێشبەریوە. و باژەرۆکێکی بفکرن کو بە دیرۆک و سەربۆریین خۆ دە هەر بیر و باوەریەدە خودی جیەکی پیرۆزە. بەلێ تەماشەوانên هێژە ڕێویتیە مەیە لەسەر شۆپێن دیرۆکێ و ژیانên کەون بێ ناوبەر دۆمە. vê carê em ê we bibin navendeke ku 44 kîlometre ji bajarê Rihayê dûr. Bi gotineke din em ê vê carê bibin mêvanê Herrana pîroz û qedîm. دەما مژار دبە حەڕان و تایبەتیên wîyên dîrokî baldارî û lêkolînên me jî asteke berfireh dixwaze. Lewre ev navend ew qas xwedî dîrokeke kevin û dewlemend e ku raweskehên wêyên rêwîtiya ber bi paşerojê naqedin. Bi dehan raweskehên ji kêliyên dîrokê û di her raweskehê de jî herran dewlemendiyeke balkêş ji bêrîka xwe derdixe û pêşkêşî me dike. Yek ji navendên herî kevin a Mezopotamyayê Herran navê xwe ji deşta ku lê hatiye avakirin digire û ji berê heya niha her tim bûye dergûşa şaristaniyan. Ev navenda ku dikeve bakurê Mezopotamyayê bi emrê xwe yê zêdetirî 5000 salan hem di pirtûkên pîroz ên wekî Tewratê de cihê xwe girtiye û hem jî taybetiyên xwe bûye cihê seretayiyan. Bajaroka qedîm Şuayb jîngeha Heranê ya ku zanîngeha antîk a Heranê lê cih digire çeleha Heranê û malên wêyên dîrokî di vî warî de wek dewlemendiyên herî balkêş derdikevin pêş. Di serî de em dixwazin we bibin jîngeha Heranê û li gel taybetiyên wê herî zêde jî zanîngeha wê bi we bidin nasîn. Ev xirabeyên ku hûn dibînin di demên berê de duwarê çand, bawerî û zanîstiyê de xwedî jiyaneke pir rengî û dewlemend bû. Şaristaniyên ku li vir dibûn malovan bi jiyana ku saz dikirin bandoreke mezin li herîkîna dîrokê dikirin. Her çi qas îro ji şûna wan jiyanan bi tenê ev xirabeyên kevirî mabin jî lêkolînên arkeolojîk di derbarê wan deman de daneyên girîng ji vê sed salê re radgihînin. Li vê jîngeha ku veguheriya qada xirabeyan ku herî balkêşî xirabeyên zanîngeha Heranê ye. Dîwarên kevirîn ên ku îro wek xirabeyan xuya dikin, di rojên xwe yên zêrîn wek navendeke mezin deriyê xwe ji xebatên zanîstiyên esmangerî, bijîşkî, matematîk, felsefe û olî re vedikir. Şopên ku heya îro hebûna xwe parastin e, hem diwarê mîmarî û hem jî diwarê taybetiyên wê de daneyên gelek girîng didin me. Ji mîmariya kevirî jî tê fêmkirin ku bi şêwazeke estetîk zanîngeh hatiye avakirin. Kevirên jêkirî yên ku bi kedeke mezin hatine bikaranîn, îro jî nepeniya hostetiya wan deman radixe berçavan.
لسر هر کفران جی سمبول، دسن و نویسین کو قالا چیروک و بیارن وان دمان دگرن تین خویا کرن. دانه این دیروکی ده درباری زانینگه حرانه ده گلک تشتان بد بیجن. دی گوتن کو پشتی دبستان فلسفه و زانستی یا سردما یکمین هلنیزمی بگوتنه کدن پرتوخانه اسکندریه جی جفشوتاندن و تالانکرن زانیارن ور ده 100 سال هفتمین ده لانتاکیا و زانینگه حرانه ده بجیه بونه. لقادا کو زانینگه لحاتیا آوا کرن برماهیا هری بالکش اف برجا بلنده. لگل تاوی بویر و سربوریان هیجی لسر پیانه و لدشت حرانه روژه سلاو دکه. سدما بلندبونا ویجی اوکو به آرمانجا چاودیری ازمانگری هاتی آوا کرن. زانیارین کو به ازمانگری و زانستی فضایی را علاقه دادبون لوی برجه چاودیرین خوین فضایی دکرن. جنگه حرانه دیروکا خود گلک جاران راستی تالان و داگریه هاتیه. ده سفر حشلیان ده هلوشاندن و شوتاندن. پشتره ده 1260 ده داگرکریه موولان نور بیکته پشتره دولت عثمانی و داری تالان دکه. لگل تاوی وان پیکانین نیینی جی هر چقاس ایرو وک خرابان بجی به نپن و چیروکین خود دجی. جشنگه حرانه امبری خواه بدن ناوندک قدیم آدن یکو وک باجروکا کون آشوعیب دیناسین. اف باجروکا کذنا کو 38 کیلومتر جناوند حرانه دور وک جهکی پیروز لهریم خودی جهکی گرینگه. دیروکا وی جبشتی زاینه به 100 سالا چارمین تی دیار کرن. دمن پیشینین رومای ده اف در هاتی آوا کرن. جبر ویجی میماری رومای لور سردسته. جبر دواری دیتباری ده افسا ازمیره تینه بیرامروف وک افسا باکور جتی بناف کرن. دواری میماری ده شوپین کو هاتنه بدستخستن نشان دادن کو چیکرنا آواهیان ده حوش بر بچاو هاتنه گرتن. آواهیان کو به پلانا 3 گوشه هاتنه چیکرن به حوشین خود دردکوین پیش. کوچه این کو دری مالان جوان را تیوکرن دواری دیتباری ده مروف ده بوان دمان. دیسا وکی لجنگه ها کوین آحرانه لورجی هستتیا کوری دردکوه پیش. کوین مزن این کو کفشه به کدک مزن هاتنه هوناندن لگل پیواجویا 3 سالان ایروژی به دیتباریه که نپنی ما پیشوازی دکن. هندی روکناست ویژن کو او ناوند قدیم ناوی خوش پیغمبر ناوی شعیب کردیه. لی احتمالک مزن هیا کو بریا سردما شعیب پیغمبر خودی ناوی کی جدا به. زانیارین کلور لی کلین کرنه جید بیجن ناوی شعیب ده زمان عربی ده دیواتیا باجار مرووی کوین. همان زانیار دیسا دبیجن کو مالین کلور هاتنه آوا کرن جی آلیه کسین کل دشت حران دیجیان وک مالین هاوینی هاتنه بکارانی. جبر حیانها لور لی کلین آرکیولوژیک ام برفره نه هاتنه کرن او ناوند قدیم به تاوی نپنین خود در نکتیه هولی. لی هکل لی کلین برفره بین کرن بگومان هی گلک تایبتین وی جبن عرده در کون. لوره زانیار دبیجن کو بقاسی سر عرده دبن عرده ده جی اوقاس تایبتی و نپنین و ناوند قدیم و شارتینه.
ام جویر جی خاطر خود خوازن و در باس روشلات باشور حرانه دبن. لورا لور کلاها حرانه بدیدباری خواه بالکش لبندامه. درباره چکرنا دیروکا کلاه ده هر چقاس آگاهین زلال نهات بن بدستخستن جی چیروکا وی جپشتی زاین دست بید که. دیروکناس او لیکولینوان اولیا چلبی ده پرتوکا خود و هاد بیجه. کلاه حرانه جعالی نمروت هاتیه چکرن. لیبله اف دانه هیجی نهاتیه اثبات کرن. بلیا کو لور کلاه بی چکرن لشونا وی کشیشخانه بناوه صابیی جهد کرد. کلاه لسر وی کشیشخانه هاتیه چکرن. کلاه لسر پلانک لاکشه هاتیه چکرن. لیبل اف پلان نب آوائه که ریکو پیکه. اف یکشی دوار دیدباری ده طایبتیه که بالکش ده کلاهه. جسی قاطن پیکته و دناف خوده و کلاه هندر و یادر و دبه دوبش. دونزده برجین کو لسر دیوارین کلاهی جی تکرن ده دمین بری ده جبو چاودری پیبرین خواه بجیهدانین. لی ایرو بتنه دوار دیدباری ده لکلاهه بکرتین. دیوارین کلاهه ین کویریجی لگل سربوریا سدان سالان به هیبت سردرین خواه پیشوازی دکن. جوان گوران جیته خویا کرن کو مروین دمین بری خودی هستتی و هزک چهابونه. دما مجارد به حران جبلی وان دولمندین دیروکی مالین حرانه جی دبیجن املورن. اف آواهین که دوار میماری دا گلک بالکیشن بنگه خواج چاند و تایبتین خوازایین اردنگاریه دگرن. تایبتیه هری بالکش وان مالان به پلانه که قبهی که کمبتان تینه بیرام روف هاتنه چکرن. قبهین وان جی بکرپیچن جحریه به شواز قوچه هاتنه آوا کرن. سدما ویجی هم زده دار و اردنگاریتو نبون و هم جی کرپیچ زفت هات بکارانی. جبو ویجی شونا داران هر تم کرپیچ کو جحریه هاتنه چکرن ده آوا کرن مالان ده هاتنه بکارانی. بلنداهی وان مالان حیا 5 مترویان درێژ دبه. دیوارên wan bi kemberan bi hev re têgirêdan. Bi xercê ji heriyê kerpîçên ku hatine bicîkirin, sexlebûneke balkêş didin avahiyê. Taybetiyekê balkêş adin jî ew e ku li havînên germ ên deşta Heranê hundirê van malan hênikin û li zivistanên sar de jî ev avahî mirovan germ dikin. Di lêkolînên 1970yan de hatibû tespîtkirin ku ji van avahiyên bi qûbe 96 heb hebû.
lêbelê ev avahiyên balkêş û taybet jî her ku diçe vê hejmarê dûr dikevin û kêm dibin. Bi vê yekê em hatin dawiya rêwîtiya xwe ya li heranê. Ên ku me qala wan nekirin jî divê hûn di serdana xwe de bi xwe bibînin û çîrokên wan bi xwe bijîn.